Evo, dame i gospode, gospođe, ko što reče Šojić, jedino pop može ovdje da pomogne. Naime, dobio sam sad poziv od Osnovnog javnog tužilaštva gdje me pozivaju da 4. augusta dođem kod njih da dam, dakle, Svetlana Zemunović-Ćirić, tužilac me poziva, OJT Sombor, da dam izjavu putem mog podneska e-maila. Ali pazite, ne navode datum čak kada sam ga podnao. Ja sam vama podnosio svaki drugi dan, vam podnosim. U zadnje vreme ne, s vama izbjegavam svaku saradnju, baš kad je nešto neophodno. Mislim da je za krivično delo protiv veterinarskih inspektora zloupotreba službenog položaja, da ja treba da nagađam, ja trebam tamo da odem spreman, da ponesem dokumentaciju, dokaze prevashodno, makar da vas uputim na koje dokaze, mada sam vam ja mailom sve uputio, imate dokazne snimke i tako dalje. Ovo je čisto, kako da kažem, maltretiranje čoveka. Ja sam do sada dao 20-ak izjava povodom zlostavljanja pasa i ništa nisam preduzeo. Ok, ovo, ti ćemo, u Beograd me zovite. Ma dajte zovite me bre gde god, nego dajte predstavite zbog čega. Vaša obaveza da navedete datum i da ukratko opišete krivično delo. Ubijanje životinja, izostavljanje ubijanja životinja, zloupotreba službenog položaja, tog dana je poslat mail. To je jedna rečenica. Vi se toga niste udostojili. Pa to namerno radite da me uhvatite nespremno. Pa ja uopšte ne moram da dođem na ovaj poziv. I ne možete mi ništa i morate opet da ga šaljete. Ja sam je uputio sad dopis Svetlane Zemunović, tužioci. Ovo nije regularan poziv, ljudi moji.